чингенелер, кеметлерінің саталар. Акшынлар хайыр сентябрынан 28 эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмы студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Авропа бірлігі девлетлерінің елчілері Кереч көпірі құрылмасы үшін месулетлі олған инсанлар ве шіркетлерге қаршы санкциялар көрсетмеге қарар алды. Бұны Твиттер сайфесінде журналист Рикард Йозвек хабер етті. Араба ве демір ел көпірлерінде небарет олған кечетіні Русия 2 ел әвелсі құрып ішке түшірді. Көпір Русияның Тамань ярмадасыны ишғал етілген Қырымнен бағылады. Көпір құрылғаны үшін Русияге қаршы санкциялар көрсетілмесіні Украинаның тышышлерін әзірлігі талап еткен еді. Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти 2 осіб та 4 компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту. Буде формалізовано пізніше цього тижня. Киевдегі Русия елшілігі оғынды Қырымда зорбалық нәтижесінде қырсыланып құрбанлары аққанда қатырлаттылар. Елшілік оғынды Крым сосынан 50-ші акциясы олып кечті. Тимур Шаймарданов, Серан Зинединов, Ислам Джепаров, Джевдет Ислямов, Искендер Абсилямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Арсен Алиев, Искендер Ибрагимов ве Эрвин Ибрагимов аққанда бүгінгі күнге қадар ичбір малюмат yok. Аққорчылжылар хабер еткеніне көре бұл қырсызланулар бойынша ишғалжылер кереклі тақиқат кечірмеді ве кім сені тұтып жезаламады. Сабық сиясимабыз Владимир Балухнан сағлығы стабиль. Хекімлер оны ось күченен нефес алмаға үгреті екен. Бұны халқы депутаты Ирина Геращенко ось Facebook сайфесінде язды. Вже третій тиждень наш Володя Балух знаходиться в лікарні після злодійського нападу. Новини від лікуючих лікарів. Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання. Владимир Балух сентябрынан 8-інде хастаханеге қафами яралары әлве көпірчі кемігі сынақларын етішті. Шукунай кімлер оның башына операция япып суни комаға кечірділер. Сентябрінің 19-ында есе Киев махкемесі оңа ұжым япқанында шекленген 32 яшында Киев илеті сакинына 2 айға апске алды. Таққа тарқатқан малыматқа көре қазаланған ве шекленген арасында сөз давасы башланған. Нәтижеде яқаланған Балухны аяқнен арқасына ұрған, ойсе еқылып башынен ұрылған. Ишғал етілген Қырымда 9 провайдер 25 Украин сайтыны блок еті. Бұл Қырым аққорчылайжы группаның мониторинг нәтижелерідір. Блок етілген сайтлар арасында Цензорнет, КХ, 5 канал, Апостроф, Фокус, Главком, Громадский радио, Центр журналистских расследований, Левый берег, Подробности, ТСН, Украинская правда, Укринформ, біздің телеканалымыздың сайты да блок етілі. Аққорчылайжылар Қырымда инсанларының сөз сербестлігі ақлары бұзылмасы, тоқтатылмасы үшін халқара тешкілатлары ве үкіметлер Русияге қаршы санкциялар қуетлештірмесіне чағырды. Украинада карантин емшатылмасына тек Кировоград вилайеті азыр екен. Хасталарының ең чоқ сайысы Тернополь ве Черновцы вилайетлерінде қайды етілген. Кечкен күнлері Украина бойынша күнде 3000-ден зияде COVID-19 хастасы белгіленсе, кечкен күнде вамында коронавирус 2671 инсанда таздықланған. 37 кіші вефат еткен. Будь ласка, дотримуйтеся цих правил, які встановлені, дотримуйтесь їх, дотримуйтесь рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Вони всі направлені на одне – це збереження вашого здоров'я, шановні українці. Для нас це є головним. Ишғал етілген Қырымда коронавирус хасталығы ең чоқ Қырым татарлар оғырай. Бұңа себеп Қырым татарларының урф адетлері ве тедбірлері ола біле. Иштимай ағыларда COVID-19 біздің ватандашлар арасында ең чоқ тарқалғаны күзде башланған юзлерше мұсафыр топлаған тойларнен бағладылар. Меджлісте эпидемия олғаны вақыт күттебе тедбірлер кечірілуінден вақтын же вазгечмеге чағыралар.
Экімлер, тибит тіртібатлар вейлячылар етішмей. Қырым хастаханелері COVID-19 хасталығына ұғыраған инсанларны енді сығдырмай. Эпидемияның екінші далғасы башланмасына Русейден келген туристер себепчі олғандырды экспертлер. Бұл сене олар Түркия ве Мысырға барып ратланып оламады. Ләкин ишғалжылер акимиеті Русейден келгенлеріні тешкірместен самоизоляциясыз сербес шекілде Қырымға кечірді. Август айында коронавирус курорт шерлерінде тарқалы башланды. Шымды есе юзлерже мұсафыр топланған Қырым татар тойларының мевсімідір. На джиназе пришел мулла. На 3 дня он позвонил и сказал, что не придет. Сказал, в изоляции будет. Вот после джиназе и пошел весь ужас. Бүгін рахметлі олды Энвер Аға Ибрагимов, Яңа Дүния газетаның сабық редакторы. Аллах рахмет ейлесін. Екі тарафлама пневмония. Пек язық, 71 яшында еді. У подруги отец умер в понедельник. Даже помыть не дали. Это кошмар. У мамы от нового лечения началась какая-то жуткая аллергия. Ночью скорая. Сейчас прекратили все делать. Отправила ей лабораторию домой. Сегодня общалась с врачом. Говорит, статистика, наши ковидом больше болеют. На мой вопрос, с чем связано это, говорит, наши мероприятия, поцелуйчики. С 3 свадеб люди больше половины заболело. Иштимай ағларда хасталық еңілмегенне қадар күтлеви тедбірлер кечірілуіні қалдырмаға чағыралар. Объясните мне, для чего они сейчас нужны. Поверьте, отправив пригласительную своим друзьям, большинство из них не в восторге, так как каждый переживает за себя и близких. И единственная причина их похода на мероприятие – это не обидеть того, кто пригласил. Прошу вас быть предельно осторожными даже на джиназе. Фаал Рулан Османовта эркесіні мұқайт олмаға чағыра. Бұтын қорантасынен коронавирус қоғырап тедабиленген. Балалар хасталықны қолай кечірген, қартлар пек қиынала деп қайдетті. Аллаға шүкір, бүтін қоранта бұл хасталықтан кешті. Менің 70 яшлы анам да кешті. Аллаға шүкір, епсілер шынды яқшы олмен келділер. Бізім милет кестеймайт мая, яшлара стеймайт мая. Пек мұқайтылмыз ана бабаларына пек насыл айтайын. Пек яқшы бақыңыз, егер бұл хасталық япшса, мұтлақа керек хастахане бармая. Эпидемия шақаве дүния фитнесі дегел. Оның үшін менжлісті эпидемия олғаны вақыт күтлеви тедбірлер кечірілуінден вазгечмеге чағыралар. Ресімлеріні қорып, анда тедбірлеріні кечіресіңіз, топланасыңыз, керек олса дуа, керек олса башқа тедбір. Епіңіз топланасыңыз, бақып қуанамызды. Аман үшін бетіңізде бір маски, бір екі кеші тақа бұны башқаларда көрмек. Өзіне мұқайыт олыңыз. Асла бұл ковидні сезонный грипп olarak, ya da bir şaka olarak saymamız, ya da вселенский заговор, bilmem, komplo teorisi, çeşit türlü şeyler var. Mühim olgan sağlıklı olmak ve sizni eğer sağlıklı olursak hepimiz çok kuvvanacakmız. Özüne muhayit olun. Ишғалшілер акимиетінің есабатларында біле хасталанғанларының сайысы артқаны көріне. Язда күнде 30-50 кіші хасталанса, шынды хасталарының сайысы 100-ге еті. Бұндан себеп хастаханелерде невбетлер хасталарыны ятқызмақ үшін ерлер етішмей. Ве хасталықтан өлкелерінің сайысы епартмақта. Владислав Стужук, Заман, АТР. Yüzlerce öldürülgen ve yaralangan Arbi ve Arbi olmaganlar Dağlı Qarabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan Arbileri arasında cenknin aktif fazası başlandı. Tunevan Azerbaycan Arbileri Ermenilerinin provokatsiyalarından son karşı hücumga geçti. Bunu Azerbaycan'ın Mudafaa Nazirligi haber etti. Cebede tanklar, reaktiv sistemaları ve pilotsuz uçucu aletler kullanılı. Taraflar adam ve texnika gayıpları hakkında tam malumat vermey. Yerevanda Azerbaycan'ın 50 texnikasını yok etip 200 askerini öldürgenini bildireler. Baku bunu aret etti. Kaydetkenlerine göre 30 yıldan beri işgal altında bulungan 7 koy ve kasabаны azat etip bulganlar buna beraber yüzlerce Ermen askerlerini öldürgenini haber ettiler. Avrupa Birliği, Amerika ve Ukrayna taraflarını ateşini toxtatıp muzakere geçirmege çağırdı. Rusya şimdilik neytral pozisiyasını tutmakta. Azerbaycan'la Türkiye destekli. Qarabağdaki cenk hakkında bizim nevbete kelefkamız.
артиллерия ve mayın atıcı hücumları. Böyle bazar kunasabası Dağlıq Qarabağ'da başlandı. Azerbaycan ordusu tanılmagan Bakuda işgal etilgen teritoriya olarak sayılgan Qarabağ'da yerleşken Ermeni ordusuna karşı hücum başlattı. Dağlıq Qarabağ teritoriyasında şimdi esasen Ermeniler yaşay. 4 yıllık barışıktan son Ermeni tarafı kenede provokatsiyalar yapkan dep kaydettiler Bakuda. Azerbaycan teritoriyası ateşke tutulgan. Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi ateşə tutmuşdur. Azerbaycan prezidenti kaydetkenine göre onun memleketinin ordusu Qarabağ teritoriyasında yerleşken Ermeni askerleri pozitsiyalarını hücum etip bayağı harbi tertibatlarını yok etkenler. Azerbaycan 30 yıldan beri işgalciler altında olgan 7 koy ve kasaba azat etilgenini bildirdi. Azerbaycan telekanalının alıbarıcısı bu haberini göz yaşlarını tutalmayıp haber etti. Füzuli'nin 4 kendi ve Cebrail'in ise 2 kendi işgaldan azat edilip gözümüz aydın olsun. Yerevanda bu cenkni Cenubi Kafkazda turgunluk bozuluğunun tehlikesi değiller. Çünkü bu yerden Avropaga gaz ve yer mayı alıp ketken borular keçi. Ermenistan'ın baş naziri Nikol Paşinyan kaydetkenine göre cenk akıbetleri beklenilmegen olabilir. Я хочу повідомити країнам-співголовам Мінської групи та всій міжнародній спільноті, що ситуація дуже серйозна. Повномасштабна війна на Південному Кавказі, на порозі якої ми стоїмо, може мати непередбачувані наслідки. Вона може вийти за межі регіону і набути масштабнішої форми, поставивши під загрозу міжнародну безпеку і стабільність. Ukrayna, Amerika Birleşken Devletleri, Avropa Birligi ve Birleşken Milletler iki tarafına da ateşni to'xtatib, muzokareler keçirmege çağırdı. Rusiya Ermenistan'ın ittifaqdaşıdır. Ular umumiy harbiy ta'limlar keçiri. Buna beraber Ermenistan'da 5000 Rusiya harbiyi yerleşmekte. Rusiya Federatsiyasi şimdilik bir taraf turmakta. Rusiyanın Dış işleri naziri Sergey Lavrov telefonla Türkiye zenatdaşı Mevlut Çavuşoğlu ile laf etken. Resmi Ankara Azerbaycan'a kol tutkanını bildirdi. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmesinin vakti gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Arbidava 1988 senesi Azerbaycan'a ait olgan Dağlıq Qarabağ için başlandı. Regionda esasen Ermeniler yaşaydı. Ular Ermenistan ile birleşmek için 1991 senesi hatta referendum geçirdi. Onu ne Azerbaycan ne de Birleşken Milletler tanıdı. Arbidava 1994 senesine kadar devam etti. Azerbaycanlılar bu topraklarını terk etmege mecbur oldu. Necebede ara sıra atışmalar olup geçeydi. Ermenistan ve Azerbaycan harbi vaziyet ilan etip mobilizatsiya ilan ettiler. Vladislav Stuzhuk, Zaman, ATR. İşgalciler Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki cenk to'xtatılması müzakerelerini Kırım'da geçirmege teklif etti. Böyle tekliften Kırım'dan saylangan Rusiya Devlet Duma deputatı Ruslan Balbek çıkışta bulundu. Meclis reisi Rifat Chubarov kaydetkenine göre Kırım'dan Qarabağ cenkine sözde Kırım Samabaronasının azaları ketecek ola. Ular hazırlık göreyken. Buna beraber Rifat Chubarov aytkanına göre Azerbaycan öz topraklarını butunley azat etip olsa bu diger işgal etilgen topraklar içinde bir fırsatlar açabilir. Bu Dağlıq Qarabağ meselesi ya da Dağlıq Qarabağ meselesi ya da bütün bu işgal edilgen Azerbaycan toprakları Azerbaycan devleti tarafından kaytarılması becerilse bu diğer Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın bağlı işgal topraklarını kaytarmasına yeni bir fırsatlar açılacak gibi görünüyor.
Ишғал етілген ақиярда белі олмағанлар Сталиннан портретін кесті. Советлер заманының диктаторының портреті Ерлі коммунистик фырқасының офисі генерала Петрова ве Новороссийская соқақлары чатышмасында асылайды. Бұл баннерна коммунистлер фырқасы ақияр губернаторының қанунсыз сайлаулары кечірілместен евел ерлештірген еді. Плакатта генералиссимус доғыры рей бермеге шағыруф япайды. Бұл саатқа hazır olған сонки хаберімізді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Аты ерденесе айрылманыз көрішкенже.